Film koji svi znaju, ali ove stvari skoro niko nije primetio. Mi nismo anđeli, krije detalje koji su ga učinili kultnim. Objavljen početkom 90-ih, ovaj film je postao jedan od najvoljenijih domaćih filmova, ali iza kamera krije se mnogo zanimljivih stvari koje većina gledalaca nikada ne primeti. Ono što ovaj film izdvaja jeste prirodnost scena. Veliki deo dijaloga nije bio striktno napisan, glumci su često improvizovali. Spontano i realno, kao da gledate pravi život, a ne film. Film nije imao veliki budžet, što je ekipu nateralo da bude kreativna. Koristili su ono što su imali, lokacije, energiju i ideju. Upravo ta ograničenja su stvorila autentičan stil koji se i danas pamti. Neki od najpoznatijih trenutaka u filmu nisu bili planirani. Tokom snimanja dolazilo je do spontanih reakcija i improvizacija koje su ostale u finalnoj verziji. To je jedan od razloga zašto film deluje živ i drugačiji od ostalih. Ovaj film nije samo komedija, on je odraz jednog vremena. Likovi, humor i situacije su bliski ljudima, zbog čega ga publika i danas voli. Zato Mi nismo anđeli i dalje ima posebno mesto među domaćim filmovima. Koji vam je omiljeni deo iz ovog filma? Napišite u komentaru i zapratite za još priča o domaćim filmovima.